Babukela emakhaya sanibonani. Ngicembele sicela abalolo nivuselako. Lotholakala la elwandle kuNjelu, indzawo Phansangomo eNhlambene. Ngifuna ukukhuluma nje nebantfu lababukele lo mbukiso wami njengamanje laba kumbe bawudobhe ku-TikTok, kumbe bawudobha ku-Facebook, kumbe bawudobha ku-YouTube. Ukuthi kubangwa yini ukuthi umuntu makagula aye esibhedlela? Kubangwa ukuthi usuke afuna lusito, lo muntu asuke afuna kuphila. Kubangwa yini ukuthi umuntu mangabe athi yathi ngifuna kuya ku-Dr. Cembe ahambe abude athathise? Kubangwa ukuthi usuke afuna uphumelela and futhi aye angalahleki lapho asuke aye khona, abude kubantu labedile ku-Dr. Cembe. But ngidakutshela lamuhla, uma kutawenteka uye enyangeni, ifike ithi le nyanga ngidakuniketa nasigubhu nasi, lesigubhu lesi sitakufakela 100,000 endlini, wena letha 5,000. Tibude ukuthi yini into ya 100,000 uyithenge nga 5,000. Akutshele ukuthi utakuthwalisa. Tibude ukuthi ungithwalisa nje vele lento lekuthiwa kwethwala yini. Ufike uqale ubude. Mina nje naketile umuntu ngiyamchazela ukuthi nasikhuluma ngesethwalo sikhuluma ngento leso naso naso, siyimali lengaka. Wena ungabhadala lokungaka ngikwentele bese uyabuya utobonga. Mawuthi umfati uhambile uye enyangeni, uyikhanzele inyanga bathi umfati wayo wahamba, baqabana wahamba wangabuyi, but uye enyangeni uyolandza umfati. Mina nje bami ngihlala nabo la ebaleni, akusho ukuthi kuba bethu umsindo, uye kube khona umsindo kuqatshwane, but kude lo thina sengiyahamba. Sizathu sakhona yini? Nginayo le novi yokuthi lo mfati nangabahamba noma ngabe kufika enemqondweni kungenteki lokuthi afune kuhamba. Ithi inyanga ifuna kwekhela impilo ukuthi uthwale bantwana, kodwa yona ide bantwana. Ithi inyanga itakwentela into yemabhizinisi, but yona ide lamabhizinisi. Okay, kuyenteka lokho ukuthi lo muntu abe bede lamabhizinisi angile nyanga, but uthole ukuthi ude lamabhizinisi nje akakuthandi, nokuthi le ndlela labhizi ngayo ngeke aze akhone ukuthi abe nawo lamabhizinisi. So liciniso lithi abantu abaningi bayakhuluma, futhi inyanga nayita kulapha kufuna le nyanga usibone sibaya, umbone noma sebenza ukuthi lo muntu ukhuluma nemadloti lamlalelako. Lo muntu futhi ugezile, uyathandzeka inyanga, uhloniphekile, uhlala nebantu, uphila nebantu, akatiqhayisi. Lapho utalithola lusito. Futhi lokunye lokufuna ukwati, inyanga letakusita uyiva nje nayithi hello la ecingweni lokuthi lo muntu lona-ke utangisita. Lokunye lokumele ukwati futhi kwekugcina, bantfu ungababudi ngenyanga ukuthi le nyanga le ngabe itangisita yini. Sizathu sakhona sinye, akusibo bonke abantu labafuna ukuthi wena uphumelele. Angakutshela umuntu ukuthi hey, lo muntu loya ngumthakathi, lo muntu uyabulalana, hey Cembe ngumthakathi, hey Cembe unenhlitiyo lembe, hey Cembe unjani. Cha, sizathu sakhona yini? Ubona ukuthi nawe uya la kuye yena khona, utawufana naye, bese wena awusaboni bumqoka, akasakuboni, awusaboni wena, lo muntu akasaboni bumqoka bakho kuye. So that's why labanye abantu baba nenhlitiyo lembe ukuthi wena ungaphumeleli, bafuna ukuthi ukukhothanywe bona. Liciniso lithi mina nje solo ngacala kumnyaka lo kwelapha sekusele ngicathe inyanga noma ngingaphosisa, ngiphothisa inyanga, kodwa nje ukuthi ngifike ku-10 years sengibona ulwaphe lonke lihlobo lwebantu, laba rich, laba poor, labanenhlitiyo lembe, labanenhlitiyo lenhle, lababuthakathaka, labanjani njanyana, sengiyabati bantu. So liciniso ngeke ngize ngilifihle ukuthi kufanele umuntu nakathi yena ufuna lusito asukume noma ashayele inombolo yenyanga leva ukuthi itamsita. Dinengi tiseSwatini, South Africa, Mozambique, emaveni lamanengi asho ukuthi ufuna ini.
Le ngifike mina la ekhaya ngikwende nawungifonela nje noma ngiselicingweni ngiyakuhlolela ngikutshele ukuthi okay kunje 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 kule nkinga leyo ungaphuma kanjani. Okay wena uthi uhanjelwe ngumuntu singamenta kanje. Okay wena ufuna isigubhu lesitawuphakamisa inhlanhla yakho siphakamise nebhizinisi. Singasakha ngale ndlela naye sika so. Wo wena ufuna indoda akuphakamisa ufuna sethwala. Wo wena ulahlekelwe ngitakwentela. But angeke size sihambise imali embili. But awufakaza laba ngatiko nale ngibasidile bala ekhaya la kuma comment naphindze futhi bashare basho ukuthi lo muntu okhuluma siyamathi. Na lapha ahlala khona sifikile nalapha asebentela khona sifikile vele usebenza ngekweliciniso. Inombolo yami ngulo 76 18 30 35 noma 76 20 37 10 noma 79 920698. But nangabe ungaphandle kwale live leli tawushaya lo +268 76 18 30 35 +268 76 18 30 35. Nasi-ke Simemetole ngifisa ukusendlulisa. Senginaboba live ku TikTok, ngibe live ku Facebook. Ngibute abantu abafuna kubuta emaphupho bangifonele bangene baqhazele emaphupho. Labafuna noma umuntu ufuna kuphahla ngamtshela ukuthi uphahla kanjani. Labafuna kuba nemibuto nje babute nangi live ngicwade sengikhuluma nabo. Kunento inyanga-ke ngidawusebenzisana nato lesithi umkhakha umkanje ubovu kulo msebenzi. Sicoce nje sicocisane nesive ukuze sive sonke siphumelele. Lokunye futhi ku TV sengidawubuyela abaningi labakhala ukuthi bacela ngibuyele ku TV. Sengidawubuyela ngikhulume khona ku TV ngibonakale. Siyabonga.